Yeah, le reng ka game. Le bitso ke mang se pele. Lebitso ke Lesego Ya le sego. Reng ka game. Game ne le mnati ke khona go enjoya because of Golden Arrows by Chile 5-0. Yeah. Una o expect ile 5-0. Jwang. Kan mara Yeah. Nagtshepile Tito Masongane. Yeah. Ya lebo. O reng le bitso ke mang? Praise. Yeah, o reng. You won the game ya Pirates in Golden Arrows. Why rata Pirates one? Yeah. 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 Rona rata Pirates. Yeah. Rata Mango Pirates. Ufuke. Now rata mina ke ne ke bapala hampana. Yo. Chelsea number 28. Ai ke o bona. So o thabile ka jeno. Ke won the game ya Yeah, o kena sekolo se feng? Timisen. Ko kae? Timisen zone 10. Okay. Teacher ya hao ke mang? Class teacher. Ke Mem Raulan. Okay, wa mrata. Amuju medise mujweze memo wa mrata. Yeah. Okay, kelebo. Itara. Sure. Uthini phaka chochu. Awuzoya ibhanana la. Uring. Great. Yeah, uringa game. Hayi game ngiyibone kamnandi. Yeah. Hey right game sunile 5-0. 5-0 kanjani? Kanjani 5-0? Le game leya be easy. Anibarobanga. Hayi. Yeah. Sibadle clean. Clean. Yeah. Wenzani apolice mfana? Apho isinja mfethu. Upastet. Yeah. Inja. Inja lumayo. Yeah. Inja ngenamazinyo wapolice. Wapolice inja ngenamazinyo. Mara mina utangithanda na. Yeah, Betito. 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 Ujabule bani? Yeah. Ufundani? Timisen. Kubi? Timisen zone 10. Oh, zone 10 khona la eTiptuf. Ah. Okay. Ungasiyeka isikole yes. Ningasiyeka isikole bafana niyeza. Ningasiyeka isikole ngithini? Singasiyeka isikole. Sikahlukela isikolo. Ukena isikolo ufetse utswele pele. Yeah. Ari fika go hae ni cheka ke re ya bona gore ngwetse o reng mo.